Thukuru-ini wa airitu wa St Bakita cia Kagoebu ni kwa ikari ona atongoria mwena wa mbere maragomanite monanio-ini ma unduire wao hamwe na aria marekinyiti igongona-ini riri ari CS wa motungata ma muingi Justin Muturi kuria hinyiriirie bata wa andu gutiga gwitigira kuhimbiria ona kwaria ciegi unduire wao. It is important to preserve our culture. It is not the preservation of one's culture does not alienate you from the rest of the country, because we have that diversity recognized in the Constitution, and that is what unifies the people of Kenya. It brings people together. Augite unduire no uhuthike hari kurehe urumwe na wuiguano gatagati ka ndurire itiganite miario yake kinyitwo mbaru ni atongoria ngi mwena ucio. Tutigatiganwe ni maundu metu mwaigwa na muthori no twiraga mwachamira nendwe kataguo, because you must be proud of who you are, where you come from, and you cannot be shy of your background. Atuko na siku kama hii ya kuhakikisha kwamba tunaongea maneno yetu ya kimila yetu. Ni rahisi sana kuwa tutakuwa tumesaulika katika harakati za nchi. Kwa hiyo unatoa punge. Igongona-ini riri aikari a mbere ni mahinyiriirio kwaga gwitikira kugayukanio ni uteti noho metikire kunyitirira munini wa President Kithure Kindiki. Tushikilie serikali ya William Ruto ambaye inaangalia maslahi yetu, na deputy wake Abraham Kindiki Kithure ametoka Mount Kenya East. Ile kitu ya mwisho tumeona Central walipatiwa viti lakini wa kuongea mbaya kwa mtu yao. Hata sisi Mount Kenya East tuko 100% na Professor Abraham Kindiki Kithure. Gerifo tera Inoro TV retware kwa ni Wambui wa Macharia.